abo turi kumwe hano haleluya oya munyikirize haleluya haleluya amen abariko muradukurikirana basuje mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya amazina yanjye ni Dukuze niyo ngabo Ephraim ndashimana kubwo n'umugoroba mwiza kuba Imana yangiriye icyizere ndetse n'umuvyeyi wanjye kabangiriye icyizere cyo kuganira namwe ijambo ry'Imana y'umugoroba haleluya haleluya turi mu minsi 40 yo gusenga haleluya turi mu minsi 40 yo gusenga teme yacu iravuga ngo reka ubwoko bwanjye bugende haleluya noneho nanjye nazanye niba ndi buyite teme ndayita teme haleluya teme ivuga ngo ubuzima bwo gusenga kubaho ubuzima bwo gusenga amen ese muriteguye haleluya abariko baradukurikirana haleluya ushaka kwandika muri commentaire yawe ukadusuhuza haleluya tugiye kumva ijambo ry'Imana reka turebe ijambo ry'Imana liboneka muri Daniel ibice bitatu Daniel ibice bitatu tuhera ku murongo wa mbere haleluya haleluya amen Daniel ibice bitatu turahera ku murongo wa mbere kansabera Isa dansomere haleluya haleluya amen ninde muntu wansomera mukina ufite ikinyarwanda ciza ansomere Daniel ibice bitatu turahera ku murongo wa mbere haleluya umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu uburebure bwacyo bwari mikono 60 ubugari bwacyo bwari mikono 6 agihagarika mu kibaya cya Dur mu gihugu cy'i Babuloni yes nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu gihugu byabo baraza bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse bahageze bahagarara imbere yacyo umuntu uhamya itegeko ry'umwami arangurura ati yemwe bantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe nimwumve uko tubategeka yes komeza ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga muhere ko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze simbira ku murongo wa 13 ku murongo wa 13 haranditse ngo nuko Nebukadinezari ararakara cyane ategeka ko bamuzanira Saduraki na Meshake na Abenenego nuko babashyira umwami Nebukadinezari arabakaburana aravuga ati mbese Saduraka na Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye
kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? yego Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye? Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshaki na Abedenego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza, Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Nebukadinezari azibiranywa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi. Areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiye kwaka 7. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. komeza. Nuko baboha abo bagabo uko bakambaye amafurebo n'imyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze koko itegeko ry'umwami ryari iry'ikubagaho, kandi umuriro ugurumana cyane bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshaki na Abedenego, barabica. Nuko abo bagabo batatu, Saduraka na Meshaki na Abedenego, bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakababoshye. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko Nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Kasabe Apostle D'Amour asomere Matayo ibice 17 ku murongo wa 4. Matayo ibice 17 ku murongo wa 4. Matayo 17 umurongo wa 4. Bayibiri iravuga ngo, Petero abwira Yesu ati, Mwami, ni byiza ubwo turi hano. Yego. Nushaka ndaca ingando 3 hano, imwe yawe, indi ya Mose, indi ya Eliya. Komeza. Akibivuga, igicu kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, nimumwumvire. Abigishwa babyumvise bikubita hasi bubamye, baratinya cyane. Yesu arabegera, abakoraho, arababwira ati, nimuhaguruke mwitinya. Bubura amaso
ntibagira undi babona keretse Yesu wenyine. Geza aho ngaho. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Turi masengesho y'imisi 40. Turi ku munsi wa 10. Haleluya. Haleluya. Ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo kubaho ubuzima bwo gusenga. Amen. Kubaho ubuzima bwo gusenga. Gusenga se ubundi niki? Haleluya. Gusenga ubundi niki? Abenshi bazi ko gusenga babihaye formule. Arasenga byutse, asenge saa sita agiye kujya, asenge nijoro agiye kujya, asenge nijoro agiye kuryama. Haleluya. Haleluya. Iyo niyo abantu benshi niyo formule bazi yo gusenga. Hama ku cyumweru ahaguruke afate Bibiliya yoge aje mu rusengero. Haleluya. Abakristo benshi nkoresha iryo jambo ng'abakristo benshi niyo formule yo gusenga bazi ko gusenga ari cyagihe umuntu afukama akavuga ngo mwami Yesu ngo nje imbere yawe uku. Haleluya. Ariko mbafitiye amakuru sa nk'atari meza cyane, ariko ni meza kuko mbazaniye igisubizo. Amen. Uko ntabwo ariko gusenga. Haleluya. Niyo mpamvu mfite teme ivuga ngo kubaho ubuzima bwo gusenga. Uko ntabwo ariko gusenga. Yego nibyo ukora ntabwo ari bibi. Haleluya. Nibyo ukora ntabwo ari bibi. Amen. Haleluya. Kandi gusenga ntaga cyagihe wasamye uri kuravuga nyine hari ukuntu nyine umuntu yagiye gusenga anifata kuvuga ngo ngiye gusenga kitegura noneho agahumiriza. Oh mwami Imana naje imbere yawe. Haleluya. Uko si gusenga icyakoraco nagace gato kagize gusenga. Amen. Haleluya. Ubundi iyo bavuze gusenga bavuze ubuzima umukristo ahagombye kuba arimwo, ahagombye kubaho. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza ngo bwiwe abatangiye ubuzima bwo kubaho mu gusenga. Amen. Bitandukanye na bya bindi benshi bazi yifata ngagiye mu rusenga agiye gusenga. Oya, jewe nimba ni no muhanda. Haleluya. Amasaha yose Paulo yaravuze ngo musenga ubudasiba. Amen. Haleluya. Musenga ubudahumeka. Avuze ngo musenga ubudahumeka. Ntago avuze ngo hari isaha yo gusenga n'isaha itari yo gusenga. Oya, menya ngo niba uvuze uri kurasenga. Meki ngo shoko umuntu muri ko muraganira agomba kumenya ko yavuganye n'umuntu udasanzwe. Haleluya. Gusenga. Haleluya. Gusenga. Abandi bategereza ko itorero ripanga amasengesho y'imisi 40 cyangwa hari gihe mushumba wacu mubyeyi wacu agiruka akaza ati mvuye kuvugana n'Imana kandi by'ukuri yavuganye n'Imana kuko impamvu avugana n'Imana agategura amasengesho atunguranye nuko abona ubwoko bwayo bugiye kurimbuka kubera ko ubuzima buri ko burabona ntabwo biko burabaho mu buzima bwo gusenga. Amen. Agategura amasengesho y'imisi ngahe twese itorero ryose tugiye gusenga. Amen. Abenshi biyiriza bategereje no masengesho cyangwa igihe umubyeyi avuze ngo tugiye igihe cyo gusenga usibye ko hari n'abatabikora. Haleluya. Haleluya. Ariko nkeneye ko tuganira ku buzima bwo gusenga. Amen. Umukristo iyo abayeho ubuzima bwo gusenga, iyo ubuzima bwe yabugize bwo gusenga, abaho atandukanye n'abandi bantu ari bo bose. Amen. Umubyeyi wacigeze kutwigisha atwigisha kujya barivuga ngo umwuka wera muri nge, umwuka wera kuri nge. Sinzi niba mubyibuka. Haleluya. Haleluya. Atubwira ukuntu iyo umuntu yakiriye Kristo umwuka wera aza gutura muri we. Amen. Ni hame iyo umuntu yakiriye umwami n'umukiza ngo bwiwe umwuka wera aza akaba muri we. Haleluya. Ariko uwo mwuka uwo nguwo kumukristo kumuntu yamenye Imana uwo nguwo nahagije wenyene. Amen. Noneho akeneye umwuka wera kuri we. Ntabwo umwuka wera kuri wowe ashobora kuza ku buzima bwawe mu gihe utabayeho ubuzima bwo gusenga. Amen.
haleluya. Kuko iyo umuntu abayeho ubuzima bwo gusenga, mwumve kino kintu, iyo umuntu abayeho ubuzima bwo gusenga, abaho mu ijuru no mu isi hari igitinyiro kiri ku buzima bwe, abaho mu ijuru no mu isi nta kintu na kimwe, nta bwoba bw'ubuzima afite muri we. Haleluya. Gusenga, bene data muri kunkurikirana, namwe turi kumwe hano, nagira mbabwire ngo mukeneye kubaho ubuzima bwo gusenga, mudasenga kuko bapanze ko ari amasengesho. Amen. Ahubwo ubuzima bwanyu buba ari ubw'amasengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka mbe kano kantu, umukristo agirwa n'ibintu bitatu. Haleluya. Agirwa n'ibintu bitatu. Agirwa no gusenga, agirwa no kumva ijambo ry'Imana, akagirwa no kuramya. Ibintu bitatu, sibyo? Reka mwumve kano kantu. Abenshi bakunda kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni umutsima, sibyo? Kandi nako ijambo ry'Imana rigira gute? Iri bivuga yego ni umutsima. Ariko nanjye ndagenda ndicara ndavuga ngo yego ijambo ry'Imana ni umutsima, ariko mbere yuko umuntu ajya abanza gukaraba. Amen. Rero ugusenga ni cyagiye umuntu agiye gukaraba. Haleluya. Akarabye mbere yo kujya. Amen. Noneho kuramya indirimbo ni isosi ukoza wa mutsima. Amen. Mwene magambo nuja kugira ijambo ry'Imana, nuja kuramya Imana, okay, nuja kuririmba, kambyite kuririmba, nuja kuririmba utabanje gusenga. Amen. Iyo umuntu ariye atabanje gukaraba ajya imyanda, aragwara. Haleluya. Niyo mpamvu uyu munsi mwitorero ry'Imana dutunze abanyedini. Kubera iki? Ntabwo babayeho ubuzima bwo gusenga. Bariye amagambo y'Imana, bararirimbye, ariko kubera ko batabayeho ubuzima bwo gusenga, niyo mpamvu ubuzima bwabo budahinduka. Haleluya, haleluya. Mwumve kino kintu. Haleluya, haleluya. Gusenga, gusenga, iyo bavuze gusenga, amen, ni reka mbyite ko ni amaraso. Ubundi mu buzima bw'umuntu hagashaka ko badafite amaraso, si ukuri? Ntibishoboka. Rero gusenga mbigiranye n'amaraso y'umukristo. Amen, haleluya. Ni ikintu umuntu akeneye, atagifite arapfa. Haleluya. Niyo mpamvu reka mbabwire, umuntu yabayeho ubuzima bwo gusenga atandukanye n'undi. Dufite abakozi b'Imana benshi, ariko tubatandukanya iyo bavuze. Ni itandukaniro rigaragara. Haleluya, haleluya. Ntabwo natinya kubivuga. Uyu munsi hari abakozi b'Imana basoma ijambo ry'Imana kuko bababwiye ngo muzabwiriza umunsi runaka. Nibwo yibuka kuja gusenga kugira ngo nyene Imana imuhe revelation, araza kubwira abantu. Kandi igisekeje, niyo mpamvu akesha amagambo abakozi b'Imana baza kuvuga mu bwoko bwayo ntagira umumaro. Kubera iki? Ntabwo nta mwuka uherekeza ayo magambo uri nyuma. Haleluya, haleluya. Kuko iyo umuntu avuze amagambo avuze agomba kugira umwuka uyaherekeza. Uwo mwuka rero sasa nta hantu uturuka mu gusenga. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu uyu munsi hari abakozi b'Imana baratandukanye. Iyo avuze icyo genda amenya ko asenga, abaye uza bo gusenga. Naho nga tubamenyera. Abenshi baritwaza ya jambo ngo tuzamenyera ku mbuto bama, ngo dia twumvikane. Ntabwo tuzamenyera ku mbuto bama. Kandi imbuto Bibiliya yavuga imbuto z'umwuka. Haleluya, haleluya. Yavuga imbuto z'umwuka. Amen, haleluya. Niyo mpamvu uyu munsi hari abakozi b'Imana benshi bahagurutse bagwanya abantu Imana yatoranije. Aje kuzimu. Yagiye muri Nigeria bamuhereza imiti. Niyo mpamvu akora ku bantu bakagwa. Niyo mpamvu bigenda uku. Uzi impamvu?
we ni umunebwe yananiwe no gusenga, kandi udasenga ntabwo Imana yagukoresha. Nabyumvise? Ntabwo Imana yagiye gute? Ntabwo yagukoresha, kuko byamunaniye gusenga. Arabona ko wa undi mugenzi we, amen, Imana iri kumukoresha. Niyo mpamvu abanyedini bagwanye Yesu Kristo, kuko babona ibyo avuga ari yarangiza kuvuga agakora ibikorwa. Haleluya. Noneho bakabona abantu benshi bari kubakurikira, bari kumukurikira, bahaguruka kugira ngo bagwanye Yesu. Haleluya, haleluya. Ubundi umukozi w'Imana niwumva umuntu aravuga ngo ntimugakurikire bariya baje kuzimu, zamaze ngo mwahuriyeyo, mwahuriye kuzimu. Niba mutarahuriyeyo rero sasa ntabyo uvuga, ntabyo uzi, ceceka. Ariko numwe ko mwahuriyeho ndaza kubyemeraho gatoya. Haleluya. Ndi kuvuga gusenga nicyo mu byatwigisha tubwira ngo umwuka wera kuri wowe. Iyo umwuka wera aje kuri wowe, Imana itanga gukoresha. Amen. Niyo uvuze biramenyekana ko wavuze, ntabwo uvuga nk'umuntu wese. Oya, niyo uvuze baramenya ngo runaka yavuze. Ubuzima bugira gute? Bwo gusenga. Haleluya, haleluya. Birababaje cyane, birababaje cyane usanga uyu munsi mu itorero ry'Imana, haleluya, usanga uyu munsi mu itorero ry'Imana nta buzima bwo gusenga buri mu itorero ry'Imana. Cyakora ntabwo Imana ijya yiburira, ntibibaho. Haleluya. Dukeneye kubaho ubuzima bwo gusenga. Iyo umuntu abaho ubuzima bwo gusenga ntatinya, habe ntabwo bagira. Amen. Ntabwo bagira. Noneho iyo umuntu abaye ubuzima bwo gusenga agira autorite muri we. Ibi mbabwira ni ukuri, kubaho ubuzima bwo gusenga nicyo kintu dukeneye kuruta ibindi bintu byose. Ntabwo gusoma ijambo ry'Imana cyane byagira icyo bikumanira iyo utabyongeyeho gusenga cyane. Haleluya. Wopi ntacyo byahindura mu buzima bwawe iyo utabyongeyeho gusenga. Niyo mpamvu abenshi bafashe umwanya wabo baje kwiga ijambo ry'Imana, baje kwiga Bibiliya, ariko babifite mu buzima bwabo nk'inyuguti. Ntabwo babifite mu buzima bwabo nk'ubuzima, kuko iyo wabyongeyeho gusenga biba ubuzima muri wowe. Amen. Icyo gihe urasoma n'umwuka w'Imana akabasha guhishurira. Haleluya, haleluya. Mukanya tugiye gusenga, tugiye gusenga. Ntabwo ndi bukoresha umwanya munini ndiko ndavuga, kuko abenshi uyu munsi bishwe nuko barabwiwe cyane, ntabwo bigeze basenga cyane. Niyo mpamvu ibyo bumvise ntacyo byabamariye. Rero n'ibingibi ndi kuvuga ntacyo byakumarira udafashe ibihe byawe byo gusenga. Wabyumva nyine nk'amakuru. Haleluya. Gusenga, kubaho ubuzima bwo gusenga. Twumvise ijambo ry'Imana, Daniyeli na bagenzi be. Umwami yashizeho igishushanyo, aravuga ngo mwese mugomba kuramya kino gishushanyo. Ariko Daniyeli na bagenzi be kubera kubaho ubuzima bwo gusenga bari baratahuye Imana, basenga iyo ariyo, barirahira, baravuga ngo ntidushobora kunamira ngo turamye kino gishushanyo cy'umwami. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Nuko bari babayeho ubuzima bwo gusenga. Mwene data, iyo utabaye ubuzima bwo gusenga, agakubise kose urirukanka, agakubise kose umutima uracika. Ariko iyo ubayeho ubuzima bwo gusenga, amen, biravuga ukumva ni umuyaga uri kurahuha gusa, ukumva ni umuyaga uri kurahuha. Haleluya. Abagabo barirahiye baravuga ngo ntidushobora kuramya ngo twunamire kiriya gishushanyo. Barangije baja kubarega ku mwami. Umwami abyumvise ngo burakari buramwica. Haleluya. Aravuga ngo munzanire abo bagabo. Barabazana, abakangisha umuriro, kandi ntibazi ko iyo umuntu abaye ubuzima bwo gusenga acika umuriro. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ngese abamarayika ngo niho bagize imiyaga. Haleluya, haleluya. Ngo si imyuka agize imiyaga, ngo mbese ngariko ngo umwana wawe ngo wamugize ngo urubeya kwaka umuriro. Haleluya,
haleluya. Ibaze gukangisha umuntu usenga ukamukangisha umuriro. We ubwe ni umuriro, we ubwe ni umuriro, ariko uri kumukangisha umuriro. Nta muriro utwika undi ntibibaho gute? Haleluya, haleluya. Barangije umwami ategeka ko bafata abo bagabo ngo babahambire babajugunye muri iryo tanura ry'umuriro. Arangije avuga ngo mufate iryo tanura ry'umuriro muri kuba inshuro 7 uko byakaga. Mwumva igitangaza cyabaye. Daniel na Meshaki na mugenzi wabo babwira umwami ngo wowe Imana dukorera ntago twabasha kunamira kiriya gishushanyo cyawe. Ubwo yarangije kubakangisha ngo mbese Imana yanyu irabankura mu biganza, irabankiza. Haleluya, haleluya. Ariko baramubwira ngo nubwo itadukiza, haleluya, ntidushobora kwemera kunamira kiriya gishushanyo cyawe. Mwumva abagabo b'Imana babayeho ubuzima bwo gusenga. Ntabwo basenga ngo bahabwe, oya, bo barabizi ko gusenga ni ubuzima. Amen, amen, haleluya, haleluya. Uyu munsi wabona abantu ko barasenga bafite ibyo bariko barasaba, wagira ngo Imana twabaye amasikini imbere y'Imana. Nyine nzi imbere y'Imana uko ari cyo nje kuyisaba, ariko ubwo ntabwo ari bwo ubuzima twaremeye kubamo. Ibyo ngibyo saba narabihawe. Imana itegereje gusa kongera ku rugezo runaka yifuza kugira ngo ibyo ngibyo yampaye ibone ibirekure, kuko hakuguhereza ikizatuma ikubura yabyihorera, kuko Imana ntabwo ari injiji ngishora izahombera. Haleluya, haleluya. Barabizi neza ko Imana igomba kubakiza, kandi bakavuga nubwo itadukiza ntabwo twaramya. Mwumve gushira amanga kw'abana bagabo. Kubera iki? Kubera kubaho ubuzima bwo gusenga. Ugiye mu gice cya mbere cya Daniyeli hakubwira ukuntu abanyabwenge bose n'abakonikoni bari bagiye kwicwa. Kubera iki? Bananiwe no kugira gute? No kuvuga, gusobanura inzozi umwami yarose. Daniyeli abyumvise asanga umwami aramubwira ngo iminsi mikeya ndaje nkubwira ibyo warose. Baje gusenga. Yarabizi neza ko bari babizi neza ko nibegera Imana nta kintu na kimwe Imana itabasha kubabwira. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Ngo ntakizaba kubasabye banje ntabagiriye inama. Amen. Ibyo ngibyo n'ubusabane buba hagati y'umuntu n'Imana, ariko igihe umuntu yemeye kubaho ubuzima bwo gusenga, haleluya, baje gusenga, Imana ibahishurira ibyo umwami yarose. Abanyabwenge b'igihugu cyose, abakonikoni barangije bakizwa na Daniyeli na bagenzi be. Kubera iki? Kubera ko basenze. Mwene data, nubaho ubuzima bwo gusenga umuryango wawe urahiriwe. Yes, mbabwire ndabizi neza ko umuryango wanjye uhiriwe. Ndabizi kuko iyo ndi gusenga ntabwo ndi kotsa inyanya, ntabwo ndi kotsa inyanya. Ibyo rero ndabizi neza ko umuryango wanjye urahiriwe kuba ufise. Haleluya. Ndabizi neza ko nta mwene wacu n'umwe nzigira mfukamira, oya, nibibaho. Aho ndabizi neza ko bo bazaza banyikubita imbere bansabe. Kubera iki? Ntabwo ndi mu mikino, oya. Iyi ni Yeshua diro. Haleluya, haleluya. Abantu mukunda kubetinga, muze mu betinge muri Yesu, murebe, muze mu betinge muri Yesu. Iyi ni Yeshua diro idahomba. Haleluya, amen, haleluya, haleluya. Kubaho ubuzima bwo gusenga. Mwumve ibyabaye kuri bano bagabo, ngo barabazirika barabahambira bacugunya mu itaniro ry'umuriro. Abagabo baragenda mu itaniro ry'umuriro bameze neza, bo bakomeza kuba mu kirere cyo gusenga. Ariko mwumve igitangaza cyabaye, ngo nuko ababafashe babajugunya mu itaniro ry'umuriro, ngo bitewe nuko ibirimi by'umuriro byari byinshi, ngo birabasumira. Haleluya. Bibata mu muriro, barasha, barabura.
noneho wumve agasha umwami agize uku abona mu itaniro ry'umuriro hahagazemo abagabo 4 ibi ni ibiki aribaza ngo ibi ni ibiki ahamagara abanyabwenge arabaza ngo mbese ngo ntitwajugunye mu itaniro ry'umuriro abagabo 3 ngo yego araba ngo je ndi kubonamwe abagabo 4 mwumva ukuntu Imana yakoze ku maso uriya mwami kugira ngo bimenyekane ko abo bagabo bafite Imana. Haleluya. Kugira ngo bimenyekane muri wowe ko hari Imana, kuba y'ubuzima bwo gusenga hari Imana izakura ku maso kugira ngo bakumenye. Haleluya. Haleluya. Je mvuka mu bana 12 ariko uyu munsi famiye yose usijya papa na famiye yo kwa papa abo tuvukana bose famiye yacu yose bo kwa papa bo kwa mama bose baranyubaha barabizi ko senga barabizi nta watinyuka kumbwira ibyo ashaka ahubwo telefone zabo zintesha umutwe yewe runakaragwaye dufashe umusengere yewe nshuti zanjye kubaho ubuzima bwo gusenga kubaho ubuzima bwo gusenga kubera kubaho ubuzima bwo gusenga ntabwo Jesse shobora kugira ubwoba ngo muhuye n'umugwayi ngagwaye ingwara ushaka ubugwaye kanseri uri kuri standard ya nyuma yo gupfa ntabwo bamfite ndabizi ndaho ngomba gusengera nkashira ubuzima muri wowe kuko iyo ubaye ubuzima bwo gusenga akanwa kawe gatanga ubuzima ibyari bigiye gupfa wowe urahagera bikaba bizima kuko wewe wahageze. Haleluya. 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 Maze Imana ikora ku maso uriya mwami arangije abango ariko wakane ngo ndabona ari mu ishusho y'Imana. Haleluya. 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 Uriya mwami ese yarazi ishusho y'Imana? Yarazi ishusho y'Imana? Ariko ureba uburyo Imana yamukoze ku maso kubera abagabo bangahe 3 bonyine barangije arababwira ngo nimuze basohoka mu itaniro ry'umuriro. Ijambo ry'Imana avuga ngo habe n'umwotsi wabahumuragaho. Mwumve gusenga ngo habe n'umwotsi wabahumuragaho. Umwami aravuga ngo guhera uyu munsi ngo tugiye gusenga Imana y'abana bagabo, ngo tugiye gusenga Imana y'abana bagabo. Haleluya. Ese wowe aho utuye basenga Imana yawe? Uri kurankurikirana famiye yawe basenga Imana yawe? Basenga Imana yawe? Haleluya. Tugomba kubaho ubuzima bwo gusenga kugezaho n'abatuzengurutse bamenya ko dusenga. Ariko igihe cyose abakuzengurutse batazi kusenga menya ngo kufite ikibazo. Mugihe famiye batazi kusenga ufite ikibazo. Ongera ibihe byo gusenga. Haleluya. Reba Petero na Yohana bari kumwe na Yesu ku musozi bagiye gusenga, babonye ibyiza by'ijuru. Haleluya. Abamarayika barabasanga barabiyereka. Imana ikora ku maso ya Petero ibonamwo abona Mose. Haleluya. Abona Eliya. Kandi Petero ntabwo yigeze abona ishusho ya Mose uko yasaga, ntabwo yarazi uko Mose yasaga, nta nubwo yarazi Eliya uko yasaga. Igihe cya Mose n'igihe cya Petero harimo imyaka myinshi cyane. Haleluya. Ariko kubera bari mu kubaho kw'Imana, Imana ibereka ibihishe ibyo batigeze babona, Imana irabibereka. Erega ibi dusoma muri Bibiliya ni bikeya. Niwegera Imana ugasenga, Imana izakora ku maso ikwereke nibihishe. Haleluya. Uyu munsi hari ubwiro bw'Imana. Imana iteka iyo hagize uyitera intambwe akayegera imwereka kuri ubwo bwiro bwayo. Ese mumeze neza? Mumeze neza? Turi kuva ku gusenga. Kugusenga wisenga uko bapanze amasengesho yo gusenga. Oya, baho ubuzima bwo gusenga. Gusenga ni iki? Ni ubuzima. Haleluya.
haleluya. Menya ibyo ukoze utekeze ngo ibintu nkoze ndiko ndasenga, aya magambo mvuze ndiko ndasenga, haleluya haleluya. Nise tuva ko umuntu yasenze byagenze gute? Ari uko yasamye akavuga, siko tubizi, siko tubizi, haleluya. Menya ngo rero niyo uvuga cyagira uko utera story nabo muri kumwe, cyagira uri kuraganira, making ashaka kuri kurasenga, uko uri kurasenga, kuko ijambo ry'Imana rivuga gute? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ico muzatuza kanwa kanyu kizagira gute? Kizabaho. Menya ngo nacagira uko utera story, icyo uvuze kigomba kubaho. Niyo mpamvu tutakeneye gukinisha karimi kacu, haleluya. Mwikinisha ururimi rwanyu, haleluya haleluya. None se dore bino bintu bita ngo by'abapfumu niki? Bino bintu muzi impamvu se bigira imbaraga, haleluya. We arabizi neza ko yatahuye neza ko icyo azavuga kigomba kuba. Ibyo bintu barabizi. Niyo mpamvu iyo ajoga ibyo yohereza n'ibyo akora aravuga, si ukuri? Aravuga yizeye neza ko ibyo araza kuvuga biraza kuba. Buriya nawe umushize ku ruhande ko maze se ibintu wavuze, ibintu wakoze urabizi neza ko biri bubi. Aramutse agiye mu nyurabwenge ziwe afata ibintu bintu se buriya biraza kubara, haleluya. Ariko arabizi neza ko namvuga akanwa kiwe ibyaza kuvuga biraza kubaho. Ibaze ko abakonikoni abo ngabo batizera bazi neza ko ibyo bakora ibyo bavuga biraza kuba, ariko twebwe abana b'Imana tuvuga ibyo dushaka nyine, urije ryose urarisohora, haleluya. Kandi mu rurimi rwacu harimo imbaraga, amen. Ariko ururimi ruzagira imbaraga igihe wabayeho ubuzima bwo gusenga, haleluya. Igihe wabayeho ubuzima bwo gute? Bwo gusenga, bwo gusenga. Iyo umuntu avuze, iteka iyo umuntu avuze aba ariko arasenga, haleluya. Rero niyo mpamvu icyo yatiye cyose kibaho, kubaho ubuzima bwo gute? Bwo gusenga. Bene data muri kunkurikira, uyu mugoroba mbazaniye message ivuga ngo kubaho ubuzima bwo gusenga. Hindura ubuzima ubayemo, ahubwo baho ubuzima bwo gusenga. Hindura imitekerereze yawe, mu mitekerereze yawe usenge, imivugire yawe isenge, imigendere yawe isenge. Niyo mpamvu abenshi basenga amasengesho itorero yapanze, aya masengesho akarenda arangira, ariko wamwitegereza ubuzima bwe ntibuhinduka, buracari bwa bundi. Kubera iki? Dukeneye ko ubuzima bwo gusenga, gusenga ni uguhozaho, amen, haleluya haleluya haleluya. Reka mwumve umuntu ubayeho ubuzima bwo gusenga uko bigenda, haleluya. Reka Apostle Damura dusomere Yesaya 54 ku murongo wa 17. Reka mwumve abantu babayeho ubuzima bwo gusenga, ubuzima babamwe. Yesaya 54:17. Yes. Yesaya 54:17 Bible iravuga ngo ariko nta ntwaro bacuriye kurwanya izagira ikigutwara. Haleluya. Tugendane. Mwumve ijambo ry'Imana ukuntu rivuze ku mwana w'Imana. Riravuze ngo ariko ngo nta ntwaro bacuriye kurwanya izagira ikigutwara. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzahagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ngo kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira ngo rukuburanye uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Mwumve kano kantu niko nashaka. Aka kantu ngibyo ni ibyo ngibyo ngo nibyo mugabane niwe murage wabubaha iki? Uwiteka.
ayo ibyo ngibyo ni iby'abakunzi b'Imana, ibyo ngibyo ni iby'abasenga, ntabwo ibyo biba kuri buri muntu. Haleluya. Niba wabayeho ubuzima bwo gusenga mwene data, nayo nkubwire ngo nta ntwaro baciye kurwanya izaga ikigutwara. Haleluya. Kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira ukukuburanya uzarutsinda. Haleluya. Komeza. kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, ni Uwiteka avuga. Uko Amen. nguko ngo niko gukiranuka kwabo. Haleluya. Guturuka aho ndi. Ni Uwiteka yagize gute? Avuga. Haleluya. Mwene data. Haleluya. Haleluya. Mwene data. Mwene data. Hari akantu nshaka kuvuga kuri kano kantu, niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi. Hari akantu nshaka kuvugaho. Twize ubuntu bw'Imana. Haleluya. Twizeye ubwo buntu, tubeshejweho n'ubwo buntu. Haleluya. Nashaka kuganiriza umutima w'umuntu, babandi bakicizera ko hari icyo babasha gukora cyabatandukanya n'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Iyo yavuze ngo uko nguko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, bari bashatse kuvuga iki? Haleluya. Ibi ngibi ntabwo byabwirwa. Haleluya. Yesaya yabivuga, yabihanurira abari kuri generasiyo ya Yesu Kristo, aribo twebwe. Haleluya. Iyo yavuze gukiranuka kw'Imana kwawe guturuka aho datari. Haleluya. Ijambo rye twizera ko, ijambo rye batubwira ngo nitwizera. Haleluya. Imana itubaraho gukiranuka. Amen. Kuri muri Kristo? Yes. Haleluya. Ariko hari abantu bizera ko duhora tugira gute? Bizera ko niba bakoze bya bindi bazi nk'ahari ibyaha. Haleluya. Wakiraniwe, hari ukuntu ugomba kuja imbere y'Imana ukiciraho imyenda ukagira gute? Haleluya. Amen. Ariko reka mwumve icyo Imana isaba ubwoko bwayo. Haleluya. Imana irabizi neza ko nubaho ubuzima bwo gusenga. Haleluya. Amen. Nibwo buzima bwo gukiranuka k'umukristo. Haleluya. Haleluya. Kuko irabizi neza ko nubaho ubuzima bwo gusenga hari ugutahura ijambo rya data uzakira muri wowe guturutse muri wa mwanya watanze uri kurasenga. Amen. Kuko iyo usenze mwuka w'Imana aragusanga agatanga guhishurira amabanga menshi. Amen. Haleluya. Haleluya. Rero ibyo ngibyo uko ugenda utahura ijambo rya data, ugenda utahura ubutumwa bwiza. Haleluya. Uko niko gukiranuka Imana ivuga ku buzima bw'umukiranutsi ngo wizeye Kristo. Kuko arabizi neza ko niyo mpamvu ijambo ry'Imana rihora ridutegekera ngo guterana kwera, ngo ntitwirengagize kugira gute? Guterana kwera. Kuko Imana irabizi neza ko ninja mu guterana mu itaniro ry'abera nziga. Haleluya. Cyangwa nzatangira kwiga ku butumwa bwiza, numve nakira ukundi gutahura guturutse ku Mana, ugutahura ijambo ry'Imana. Haleluya. Uko gutahura nibwo buzima nzabamo. Amen. Haleluya. Haleluya. Mwene data uri kurankurikirana, kubaho ubuzima bwo gusenga biragutse, uhuriramo n'ibintu byinshi. Ntiwumve nimba uko uza wo gusenga hari imbaraga ziri muri byo, hari ubuzima ugomba kubamwo. Haleluya. Ariko kuba ubuzima bwo gusenga biragutse. Wowe gerageza gusenga gusa urebe, ubuzima bwawe buraza guhinduka. Haleluya. Haleluya. Ntabwo wowe gukiranuka kwawe kuri muri Kristo, ntabwo wakwishakira gukiranuka. Amen. Ariko nuba ubuzima bwo gusenga niko uzakomeza gutahura, umenye ibikwerekeye n'ibitakwerekeye. Haleluya. Haleluya. Tugiye gusenga. Reka mbasaye mwoke dusenga. Tugiye gusenga. Haleluya. Tugiye gusenga. Narindi ku ijambo rivuga ngo kubaho ubuzima bwo gusenga. Mwene data uri kurankurikirana, naga nkubwire ngo tangira ubeho ubuzima bwo gusenga. Tangira ubeho ubuzima bw'amasengesho. Amen. Haleluya. 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 Ijambo ry'Imana rero rivuze ngo sinkirwanye ngo nigenge. Amen. Nukubera ko iyo umuntu yizeye Kristo akaba ubuzima bwo gusenga, asigara abayeho atabayeho kubw'impamvu ziwe, ahubwo abayeho kubw'inyungu z'Imana.
haleluya. Kuko iyo usenga, iyo ubayeho ubuzima bwo gusenga, uratahura ukamenya ko utabayeho kubera wowe, ahubwo ubayeho kubwo inyungu z'Imana. Haleluya. Rero uri kurankurikirana, nari ngufitiye ijambo y'umugoroba rivuga ngo kubaho ubuzima bwo gusenga. Tangira ubeho ubuzima bwo gusenga. Nubaho ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwawe buzahinduka. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu abaye ubuzima bwo gusenga, hari imbaraga z'Imana, hari ubuzima bw'Imana bumanuka bugatura muri we. Ntabwo wabaho, ntabwo ubuzima bw'Imana bwatura muri wowe utabayeho ubuzima bwo gusenga. Mwene data uri kuradukurikirana uyu munsi, naga nkubwire ngo tangira ubeho ubuzima bwo gusenga. Nubaho ubuzima bwo gusenga, uraza kubaho ubundi bwiza, uraza kubaho ubuzima butandukanye nubwo wari ubayeho. Haleluya, 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 haleluya. Kubaho ubuzima bwo gusenga, Bibiliya yitwereka ingero z'abagabo benshi babayeho ubuzima bwo gusenga. Haleluya, haleluya. Nawe tangira ubeho ubuzima bwo gusenga. Haleluya. Baca umugani ngo umuntu akinisha kujya hagira gute? Agahaga. Nawe nukinisha gusenga, uzaba hari Imana ituye muri wowe, atari wowe ubayeho. Haleluya. Wowe kinisha gusenga gusa, ndabizi neza ko bigerageze uzabaho atari wowe ubayeho, ahubwo ari Kristo abaye muri wowe. Nibyo byabaye kuri Pawulo. Pawulo arandika aravuga ngo ngambira kuri byiza ibi bikantanga imbere. Amen. Mu gihe gito cyane aragaruka aravuga ngo sije ubayeho, ahubwo ni Kristo ari muri njyewe. Byagenze gute? Nuko yaba yegereye, yabayeho ubuzima bwo gusenga, Imana igenda imuhishurira byinshi. Haleluya, haleluya. Noneho bya bindi byahora bimwitanga imbere, kubera gutahura ubutumwa bwiza, kubera kubaho ubuzima bwo gusenga, none hasigara bigendera hejuru. Kubaho ubuzima bwo gusenga, hari ibyo ugendera hejuru. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu yagarutse nyuma aravuga ngo noneho sije ubayeho, oya vrema ni Kristo uriho muri njyewe. Amen. Ese wowe ni Kristo urimo muri wowe? Nitukubona turabona Kristo, cyangwa nitukubona turakubona nk'umuntu nk'abandi? Haleluya. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga, tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Wewe uri kurankurikirana, itegure, fata umwanya utangira usenge, tangira ubeho ubuzima bwo gusenga. Niyo message nani ngufitiye uyu mugoroba, niyo message nani ngufitiye iri joro. Ndabizi neza ko nubaho ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwawe ntibuzasigara nk'uko bwari buri, ahubwo hari ubundi buzima uzababaho. Haleluya, haleluya. Munyeme dukomere Imana amashimeje cyane, nakira umubyeyi wanjye. Haleluya, haleluya. Adufasha mwanya wo gusenga.